pi avèn ba mwen money boy nan bazan. Oh, mwen ba mwen bi se vwe men, sa bien men. Ala bay bel men lè di madame men nan kay men. So sa la bien passé. Ba bel ou mwen ba kap tombe men. Oh, ya ye fòm nan kay on show se pa bien passé. Sali papa. Mwen se sak pase jan? Oh, c'est là chou. Yon nan bel bon yon men? Moi vin la sou fè, c'est bien passé à madame papa. Yo, money boy men, wap bien passé à madame papa, ça même ba nan bazan encore men. Yo, ki yo la, yo pou yon pa kon problem mwen papa. Ki problem ou gen? Wap bien vin la kay à madame men. Merci Des papa. problème. Yo, mwen sot mwen travay tou fatige men. Mwen di van lakay la men, mwen manzan lè men. C'est brete ni ay. Sak fone men, mwen sou fok men. Yam di manzan non men, mwen pa avle men. Yo, bon yon kote men, manzan telman forcé men, mwen oblige accepte men. Yam di manzan, mwen mba ka desan nou, mwen mba pase li, manzan pa avle non men. So dim la. Mwen se fò sa tou men. Mwen se selman mwen se te fè sa men. Ki kaka?